Okay, die agus fáilte chuig an measúnú leanúnach inniu. So seo an measúnú tá siúl ag an rang a bhí ag imer an trúláéig agus bé sé siúl ag an rang eile an cúguláéig. So tá ceithre ceist an sin agus béis fig léamh an slucht seo faoi Arnold Schwarzenegger. So this boy rockmuid tríd na ceisna agus sin rockmuid chuig an text. So céin tám éiríonn na páistí maidin. So sinne alta hain. Sin alta hain an sin. Listig na rudí a caithí na páistí anamh rib bricfásta, so tá roiint rudí le déanna an sin alta hain. Sin céim fá go bhfuil cifulcad an fór ag na páistí a rí se alta hain. Agus sin alta dó cadíd na postile a caithí na páistí a dhéanamh sin alta dó. Okay, so tá sin bei sin léh sa rífosta tá chun seola amach cuaibh agus chuirtí mé OneNote an ihe rih an scrúdú. Ní seo an ihe rih an scrúdú. Well, actually is seo an ihe rih an scrúdú ach chuir mé níos níos so sé. So sin an text isteach in full screen. So Arnold Schwarzenegger ist so zu Hause bei Arnold Schwarzenegger, dem berühmten Schauspieler. So Schauspieler sind dinne imrien Shona. So sin Ashtor. So berühmt sin Kalu. So sawalje le Arnold Schwarzenegger an Ashtor Kalu ist das Leben manchmal wie bei der Armee. So das Leben sin an sail. So ta an sail orinthe manchmal wie bei der Armee. Cosúil leis an arm. So cosúil leis sail leis an arm. Dalli, 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 hören Sie morgens. So dalli, dalli, dalli sin an slang de brustagi, nu Jenny Deffer. Hören Sie morgens überlichweise. So überlichweise sin just den genau. So go command nu de genau. So cluschen tu de genau margin 7 ag 7 ní me gastro sin tá sin san ceisna. Die Stimme des Vaters. So Stimme sin go an ahar. Seine Kinder Katharine 19, Christina 17, Patrick 15 und Christopher 11 stehen dann sofort auf. So aufstehen sin eirig margin. So Irene schied leirach sofort. Vor dem Frühstück, na ní me gastro gachrod an seo, so bigi cormachla seo. Vor dem Frühstück, so riv an breakfast, joggen Sie alle eine halbe Stunde. So joggen is galore, but look tan eine halbe Stunde, keiko odd a kahan schiedig den van joggen sin. Dann muss sie sich jeder eiskalt duschen. So duschen sin ke. So sie muss sich kahi schied ke a hort doiv hein ata eiskalt. Dann ist ja gut für die Gesundheit. So ta sin goma für die Gesundheit. So tan fokel sin tawag. Dann müssen die Kinder die Zimmer aufräumen. An sin kahine páistí die Zimmer aufräumen. So kadata le Jennifer leis an Zimmer. Sin sna ceisna. Schuhe putzen. Okay, so kadata schied leis na Schuhe putzen. Und den Müll rausbringen. So sin an Müll, sin an Brüsker rausbringen. So kadata le Jennifer leis an Brüsker rausbringen. Und erst dann gibt es das Frühstück. Agus an sin bien an breakfast. So sin alta hain. Nicht alta da. Der Tagesablauf der Schwarzenegger-Kinder ist streng geregelt. So Tagesablauf, now laufen sin ri. So ri an lei, so sin gná sail und gná lá. So ri an lei, de páistí Schwarzenegger. Tá sé realta Geloiger, nu Godin. So tal an Rielik an nu ta Trorlinte an. Sie mussten die Haustiere futtern. So kahishi die Haustiere futtern. So futtern schon Bier erhort das na Haustiere. Und selbst in den Ferien, agus ide einer snelleinte Sarah für die Schule lernen. Ja, saulige sin, ta sé Jackar glordíomh agus tá sibse an chagas sawalja, saulige sin sna ferien sna leinte Sarah. Und immer sagt Dalli Dalli, agus goni dern sé Dalli Dalli. Arnold Schwarzenegger ist ein strenger Vater. Ist Dad an Dean, Arnold Schwarzenegger.
Seine Kinder müssen gehorsam sein. So caithfí a chuid páistí bheith is dóilm gehorsam am chuig is fearna caithfí siad na rialacha a leanúint. Caithfí siad clí leis na rialacha an béarla ar sin ná obedient, caithfí siad bheith go maith. Ich will keine verzogenen Hollywood-Bilder als Kinder haben. So verzogen sin sotálach agus Belge sin an slang Germánis daltín. So níl me géirí ein daltín sotálach Hollywood mar páistí Darren Schwarzenegger. Regeln und eine strenge Hand haben nach keinem Kind geschadet. So an sin tá sé gra níor luch rialacha agus lámhláidir páiste a riamh. So réigeann sin rialacha lámhláidir sin strenge hand agus geschadet sin leimscáid ar seadan sin luch rud aigean. So níor luch rialacha agus lámhláidir an páiste a riamh. Ok, so le sin deanta tá I nóhan a gcuibh chun na ceistena sin a raigart agus an sin brú ar send agus submit nuair atá sibh ré leis. So sin deireadh don measúnú leanúnach agus tá gacrad an sin díobh.